Muga mutegeri wetu wa WeruTV ingo kugwata ugeni o kairi ntukuye narwe aja ke mubango wetu Rikone rito ria kompeta kwa Kendi Joy ntukuye narwe mutegeri wetu ingwenda turuga irio byetu biria tumenyerete bya kawaida tayo ngima ende tumerugire nguku yetu ya kienyeji na niyo iji mutegeri wetu arafu ngima yetu ni bije ngima yetu tawethire itibua itina green vegetables na green vegetables icio iji siakwa fresh kuma mundene na itina chemicals twina spinach na twina skuma arafu nontubwa kuthongomia nguku yetu mutegeri wetu tugekira pilipili hoho twekire ngojet twekire nyanya cietu iri aja tugekira gitunguru nontu nibije gutie irio biumba kubwa bitekeri gitunguru tuchoke twekire ginger na garlic tacio iji aja mutegeri wetu ndina bay leaf niyo iji na ndina kinya cube tayo roiko cube iri aja mutegeri wetu kenda nguku yetu ithirwe na spice bwega aja ndina spices kadhaa chumvi nuije chumvi kawaida aja ndina cardamom iri aja ndina black pepper nayo iri aja na ndina paprika nayo iri aja na kenda nguku yetu na yethongo manguruki ndina soy sauce na mutuju wetu jwa ugali iko hapa mutegeri wetu ririo kuruga nguku ya kienyeji kana irio biria biga take long ta beef no kulikana last time ndaburitanire ukiruga beef ugekagira beef stock na ndina arua twina chicken stock na chicken stock gote nwije kutherukia nguku yeku chicken stock irio supermarket kenyantu kuiji chicken stock yetu ije fresh ukajukia piece iria uteko need cia nguku ukagitanga ukatherukia ukalita chicken stock mutegeri wetu ndrenda nandi turuge nguku yetu nguku ya kienyeji ni karagariko muno although ikuringanaga no kurubwa nguku iu nguku yetu tikera kura muno yukia sufuria yeku yukia sufuria yeku mutegeri wetu ithirwete kuraja na ugwe ukajukia nguku yeku oyukia nguku ugitange nguku nusu rikana nguku nithagirwe ri na joints rikana nguku nithagirwe ri na joints eje joints yengi itanga nguku yeku nguku yaku ikethirwe ri na maguta ya maingi tawithire no ritarita maguta inde nguku yetu iri sawa ngonete na maguta ya maingi ogitang orikia kuthinja nguku yeku ne no dress yukia maguta kidogo no yukia saucepan yeku kira isiko bieri kana bieri na nusu kana kuringana na size ya nguku yeku just nusu pieces intare ingei amaguta kanya jaye maguta yakigija go mutegeri wetu yukia garlic yeku na ginger na icio iu garlic na ginger yukia garlic na ginger yukia tunje rikana ndakwiririo kethiro tena blender mutegeri wetu no yukie gatire ntire
Lika na maguta yetu tena mbere na kuya yukia garlic yeku na njinja uthime iciko biri biujuri bia mixture ibio bio iciko biri biujuri rikana irengethirwa nguku iu ni ingi nguruki yau mutegeri wetu turengiongera garlic na ginger very good cio ciitite na mbere na kuya ikijaga mutegeri wetu ongera nandi spices ciaku yukia black pepper 1 tablespoon ikira na nandi nubati kwithiro kigaguo ria kamwero kaingire yukia cardamom ciaku nacio wikire spices iria kenda turenda turikira spices cietu mutegeri wetu kenda itonya ndene kinguku itonya ndene buru ikare cie ndene nyama ikiuga iye tiejanirie ndene mutegeri wetu ni wibati kwithirwa ikariu yukia ikira ugekira ukaunganio ugachoka ujukie chumbi lazima ithirwe irio gigatisti no gekira chumbi nyingi muno to start with nonto no wongere chumbi irio obikija yukia chumbi oyukia chumbi wekire chumbi oyukie nandi nyama iria ciaku yukia nyama yaku rikana anto pe merugire mwanya kuruga nguku ye kienyeji iji niyo recipe kwa kuruga nguku ye kienyeji na rikana mutegeri wetu tugwikira garlic na ginger twacoka twekira cardamom na twekira giciko kimwe kia mustard na twekira giciko kingi nakio gia coriander na twekira chumbi na ukoroge bwega koroga bwega mwanga nyama igwate kara eu na iyo nyama ni enderete kugwata koroga bwega turenda nyama izi ikia mutegeri wetu spices twekira ciumba kupenetrate ndene itonye ndene kabisa bwega na rikana stoke yaku niyo ugekira kidogo ugakoroga mwanga uensure kana utigire spices cionthe ikugwatanira na nyama no kethira tena chicken stock no utumire runji hakuna shida no utumire runji no kuigwa kamwero ka black pepper na ka ginger na ka garlic tunde no kuigoria ikwera na itiraya utegeri wetu keje utegera no kuona itanambere na gwikira ga stock kidogo ugekira yonde rimwe no ntuturenda cie content bwega
yekutendi bwega na ingredients izi twatumira. Nguku yetu ni kuona rangi eyo ni kwendekana kinya kimetho. Nguku ni kwendekana kimetho mutegeri wetu, na rikana ya maingi tuga gikendi joy uria irio bikwendekana kimetho no ukinya mwiri jukenda no ukinya appetite ikaingia. Tegera mutegeri wetu one nguku yetu uria itite bwega ne kinya antu au nandi uri kunikira ukunikire ume ndagika 30 na kiria twitaga simmering kana kamwanki kanini unyitie mwanki tusime ere karotere kau nande autokanyi ya mwanki tunye mwanki kenda nguku yetu ya na kiria yuchonde twekira spices yuchonde twekira ikiumbe kupenetrate ndene na iyenda kamwanki kanini na iko kaunande twathithiria simmering. Ikithithagia simmering for 30 minutes. Yukia hoho ciaku, hoho na gojet na nyanya na kitungu pionthe ugitange. Kitanga au kitange mutegeri wetu ukauma uri nyume ya ndagika intare twijite tukiona goria nguku yetu yenderete na tukiona ga step wingi uria twitite ibwega. Nguku gwata ugeni mutegeri wetu ngwirigera utireta kinya kuraja muno itwitete na mbere na kuruga nguku yetu ya kienyeji ira tukarijaniria na kima na greens na rafu wa unyumene mutegeri wetu tukanywa juice ya matunda, tukanywa mango na pineapple na tuthithiere itagwa shake ya blueberry. Na ndi mutegeri wetu nguku yetu itwikire spices ichionde na twakunikira niyo yeu kunikira very tightly kenda spices yu ike evaporate na wekire kamwangi kanini ututhithitie at least ndagika 30 kana kuringana na uria yokiomba kwithirwa ye mbumu muno nontu ibiji nguku cia kienyeji uria ikaraga nandi stage yeje turi gitanga pilipili ye hoho ndire gitanga unontu kanga bi brandy kanga simbrand na machine is powerful enough. Yukia nyanya nachio itanga rika na nyanya mutegeri wetu ugatumira kuringana na size ya nyanya eku no turimo none kinyanya imwe enenei yomba kungana urugi bobunthe kana ukona kinya tunini ki iji ciakwa. Yukia nyanya ciaku cionthema itanga nyanya eku mutegeri wetu turigitanga iji cionthe tucieke kando cietere nandi nguku yetu iye na niyo nitete na mbere na kuya. Yukia gitunguru giaku tugatumira itunguru biire tugatumira itunguru biire na mutegeri wetu ukethirwo utena blender gitanga iji cionthe ugitange tu pieces tunini kenda ciomba kuya bwega. Nguku yetu nguku ya kienyeji
gitunguru gya kung'ana kigisa sawa jukia hoho kinyayo kitanga hoho eku kitanga hoho ciaku na orikia kugitanga umutegeri wetu ubieke kando, tieke kando hau sietere kidogo. Jokia roje rwaku ruga kaugari, turuge kaugari kidogo na mutegeri wetu rikana ngima yetu tuya uthimaga glasi imwe ke muchere ratio 1 to 2 ende ke ugari tukaruga 2 to 2 turuge kaugari kidogo turuge ugari turuga ugari yetu ya kawaida tutikuruga ugari ingi nande ni yetu ugari tu ile ya kawaida ile unajua weka maji na urengera wena runjero mwanki iriruka ya kinya na mbui tukaruga ugari mutu yetu juri aja metwireo mithemba mingi arafu tuije to prepare greens na greens yetu ichithambitwe fresh mutegeri wetu karia nyama eku uria itite karia nyama eku uria itite na riri ukutherukio ka make sure ni kunikiri boega okinye gitarire nande turejokia bay leaf imwe no kagitanga umegere ku ekari oho ukamigitanga ukamigera kiria tukwenda ne irita properties yushi yayo ipenetrate ke chicken na ngoko yetu tejinitete na mbere bwega ensure ne kutheruka bwega ne kunekeri bwega rikana ngoko ya kienyeji na ne jaga igitarira aja ensure ne kunekeri bwega na ne ko ya bwega rire kuruga ngoko mzima tumira bay leaves ijire no yetu ni imwe turemekira ekari oho ekari na tewiririko kunekera ngoko yetu iye mwanga yorowe kabisa rikana twikire stock tayo chicken stock no kethiro tena chicken stock no wikire runche romwanki kethiro tena chicken stock kera runche romwanki na wikira bay leaf yaku ukunekere kunekera endere koja bwega mini well ekeja go turuge ugari na neo idio bietu bia kawaida mutu rujirwe turwa daruka kia antubekaira kinya tuguta ndio nindrenda kuruga ngimeu yetu as natural as possible kana bange bagekira bluebird indi menu eje yetu mbitekeria mutegeri wetu tumiruge ekari oho okarunte kanya rukatheruka wekira mutu umeye kanya itheruke no kunekirite itheruke second ijiri ithatu tendagika mutegeri wetu i second intare no kongera mutu accordingly kuringana norio kwenda urito bwangimeku kuringana norio kwenda urito
Kima ni irio biomba kurugwa kinya ikana kanini guti mtu utiomba kuruga kinya ngima kinya ukethirwa wina mbwiti yaku ucokete ngugini gintu kiria kina raisi kuruga ngima kana kamucere indi kinya kimiri raisi nguruki ongera kamutu waku accordingly. Make sure kana utigire mutegeri wetu mutuju waku jukugwatanira bwega na runchi na ngima yarikia kutheruka uye kwetheruka na kugwatanira ngima yarikia kutheruka mutegeri wetu na igwatanira huu ukanyia mwanki kenda ekarungura te mutegeri wetu kima getu rikana kakima gaku antu bendete ngima yumi mwanya kibendete yumika na kibendete ri soft kima yetu niyo iyo kimangi mutu jo kugwatanira bwega kamutu gakugwatanira na ngime ijaga nyuma ya mathaja ndagika intare sana na ekaringana kinya na mutu karingana na mutu jo waku ngima yetu me ndagika intare ithirwe na ndi kuma nontu kima yetu kinya niire nandi me ndagika intare na kamwanki kanini kima yenderete kuyo kima yetu niire mutegeri wetu ndi ukamirita riko ikira kamwanki kidogo kende ya inya kima yetu yenderete kuyo mutegeri wetu tega nguku yakure yenderete na ingona nguku yetu titete mbaya nitete bwega rikana nguku yeku nandi ikuya ndagika 30 nguku yeku ikuya na yaya ukaigwa ri soft kinya ukaringithia no batie kuigwa nguku yeku ya soft nguku yaku soft na yendere kuya no yekinya ithaa rimwe kuringana na uria yoro ibungana kana na uria yomagari bungana mutegeri wetu nguku yetu itete na mbere ukajukia ingredients biria ugitangira ta pipi vegetables iria tukwenda kuruga na byo nguku yetu yokia blender eku na rikana mutegeri wetu ngwirire ukethira tena blender no ugitange tu pieces tunini ugitange tu pieces kidogo wikire ki blender kana ethira tena blender gitanga tu pieces tunini wikire directly ende oni ndirekira ki blender nontu ndrenda bithire kapisa na tontu blender irio na stima irio ntukuiji twetete bwega mantu ya chenjeria muno nandi mutegeri wetu ekira ndirenda nyama chetu chithiro cina gravy kutosha
hii gravy ya kutosha. Na te gravy ya ronje no kuona ina vegetables, hii nyingi ina hoho, ina gojet, ina nyanya na ina gitunguru. Na nikenda ithirweri as nutritious as possible. Na ndi mutegeri wetu yukia soy sauce yaku. Soy sauce yaku ekira giciko kimwe na nusu ki vegetable mixture iria yukia 2 beef cubes twaku na kinyo kethira wina roiko baria bendete irio bithira bi thick na bina taste turi tumira ithatu wake. And bendete the spicy beef cube ikira ho mutegeri wetu rika na beyond the natural. They are all very fresh na beyond the very healthy na vegetables. Yukia vegetables chiaku iria nandi umbrendere nandi cover your chicken ikira nandi wona ndekira no ensure yonde ne kunekiri kabisa completely mixture completely mirite nande to introduce vegetables mirite nande new chicken yeku ikari na thickness ikariyo very thick kunekira another 15 minutes kunekira taitere na kamwanki kidogo na nikenda ya bwega vegetables shiri kana isigukare raw ti ya bwega vegetables na ndito gwikira ki our chicken our roko kienyeji chicken na ngima yetu ni ireka yeterete yake ikirwa methene turia ukaumo wau uri itujite nyuma ya ndagika intare ibwega. Ingo kugwata ugeni okaire mutageri wetu ukethirwa nona ndi weja aja ke mubango wetu WeruTV Rikone turiruga nguku yetu ya kienyeji na tukamirugira ngima na nande nwita withere ngima etiumba kuri wete na to green vegetables ciaku yukia green vegetables ciaku na arua turitumira spinach na sukuma wiki kana chaos na neuciendaga igitangi ya vegetable yetu cio mutegeri wetu gitanga greens ciaku yukia your saucepan ngima yetu nande nire nani karikisi maling nande no tumike au karotere yukia saucepan yeku yukia saucepan yeku yukia maguta kidogo maguta ni kuringana na wingi wa greens ciaku na ciakwa kidogo yangu ni kidogo no tumire just a little ake ikagwata ke saucepan ensure tuguta tukugwata mwanki bwega tuguta tukigwata mwanki yukia gitunguru gyaku mutegeri wetu gitanga gitunguru to strips yukia gitunguru
Jukia gitunguru nandi ekira ki maguta jaku mwanga ya soft. Very good. Gitunguru kia soft tutakwenda ku brown gitunguru this time. Rikana gitunguru a part of vegetable. Indikenda kioro bwega. Ekire kidogo. Mutegeri wetu rikana nguku nitete na mbere bwega ngimanire. Kia soft. Wekire gachumbi kidogo kuringana kakuota uniga yakwa igakuota kuringana na greens iende nacio. Na rikana mutegeri wetu tugire shumbi optional. Ukethiro teto maira shumbi kinya irugiu iteste kana siena radha ake ukenda kinya ke brown kaki soft yake yukia green yeku greens na monsieur yukia greens wekire greens yaku ki saucepan kirage saucepan na rika na greens serious ya midemba mingi sana. Kwina terere, kwina spinach taitu kuruga, kwina sukuma, kwina managu, kwina saga, kwina nyani nyingi muno kuringana na aria umete. We karime kandi yake mukore yuchionde tukaruga riri asikethirwa si on season. Rikana nyani iria nyingi ciethagirwa si on season. Ruga gatu green twaku wikirite gatunguru gakarou ugakarataka ugukanukia gitunguru ugakiruga gikathira rangi gikathira mucemo na gikathira kinya arufu iria ekio. Gitunguru kiethie mucore oku kitchen na mutegeri wetu tu greens twetu tuteruga gitari raja tukaruga ndagika imwe ijiri cioro yake. Tu green twakwa very fresh na ndi mutegeri wetu irio bibia tukenda bithongo maburu na kenda bieta bwega ingwenda tuthithia juice na juice ira ngwenda tuthithia naru mutegeri wetu ndirenda tuthithie juice ya into bibi ndena bia tayo kiwi kiembe tuthithie na kinanasi. This is a fresh pineapple. Tuthithie neria nonto i mango pineapple shake na tugekira a tint of lemon juice na kinyaga chukari. Fresh lemon juice. Na ibyo mutegeri wetu jokia mbrendeku rika na green ciaku ikaya ikaova kuku na mutegeri wetu ciakwa nandi ciri tayari turicikunikira cietere kidogo nandi kenda tuthithia juice yetu tukathithia juice yetu very fast. Tutikwenda irio bietu bieja kuora muno. Mutegeri wetu aja ikwaja aja ingugi ya rahisi sana. Tigira nanasi yaku i fresh, completely fresh from the farm. Na indire dhambitwe bwega na no aje ojo no kienshuwa ko kenyangia mananasi sana kenyangia muno. Turithithia shake ya pineapple na mango na shake ekairueria mutegeri wetu ekairueria na igekirwa lemon tutithithia nyingi
iji just kenda wona uria thithagua yukia aja kinanasi giaku kinanas kithirwe the same amount it is kiu yukia kiembe nakio nakio ensure kiembe giaku i fresh no waje kiembe giaku ensure kiembe nakio i fresh kinyakio na ikigundi kinyakio bwega hiyo niyo secret ya kuthithia juices iria ciithagirwa ciena taste bwega no tukathithia na maembe jate gundi bwega ukaigwa ina rwakatho kidogo ajake embe yako na maembe ya mithembe mingi maembe ya type mingi sana kia maembe kia maembe yako nacio gitanga ensure gutikio buru kwinyangia kia maembe yaku nacio wikire blend yaku ejirikana shake yendaga ujukitie ria riaku mutegeri wetu ukatherukia ria riaku no karikira ki fridge ikethirwa ina kapio ukethirwa ni wendete kethirwa ikaringana ni igitaringana ukwenda kunywethwa ida inyanya ukanywere na kambio kidogo ethirwa irukire no wikire kinya karia kena karugutira kuringana na uria wendete ikira karia gaku na ukongereria kana runji kuringana na thickness yukia tunje twaku na tutwa ndimo arafu sukari nayo tugekira according na terasima wikire kinya sukari nunturikana matunda jajetu jena sukari natural terasima ukethirwa utena ati juice yetu iri sawa mutegeri wetu na terasima wikire sukari ukethirwa utikwenda gwikira sukari no nywe kariu kana kinya no wikire na incho mango pineapple shake na kinya nukuona uria iri na nganya rikana gukethirwa kwina mpio muno no mikire ki french kidogo ikagwata ukethirwa kwina riua muno no mikire ki french rikana kuku yetu aria tumitigirire iri sawa na ndi kiandania ciaku ni nguona uria kari ni thongi sana yukiana ndendania mutegeri yukiandania tirasi motumire inyingi gitanga dania ogitanga dania yeku wikire ikira nguku sprinkle of your chicken nguku iko sawa imeiva urikira dania na ukiritayariko immediately na neyo nande na ukioragia mwanki mutegeri wetu nande juice yetu iri tayari nguku yetu iri tayari nande katone uria imire kari yukia gimeku yukia
kimeku ingona nguku ni karire mzuri, chicken yetu ya kienyeji na ngima yetu ya kawaida, kari mzuri nayo iko sawa sawa na neire yukia kimeku ikire kadhani. Arafu mutegeri wetu ingwegoria kaguku getu kerire bwega na okama nguku yetu nandi nite iko tayari. Rikana nguku ya kienyeji tumirugire igita riraja tiu nguku yetu niwe kariu mutegeri wetu. Ivu ni nguku yetu nio kona uria gravy very thick. Yukia greens ciaku na tugire tutirugaga greens tuka overcook na tugire kinya gitunguru tutekia abuse. Yukia greens ciaku nacio wikire rikana greens cietu twirugire amwe na gitunguru na nandi wikariu mutegeri wetu. Kima yetu ni wikaririu, alafu milkshake yeku mango pineapple shake nayo iri tayari na ngwirigira mutegeri wetu. Nguku yetu ni ite bwega, gravy yeyo ni thongi na ni ritui bwega sana. Tu greens twetu tutira overcook no turitenete rangi. Kinya ngima yetu mutegeri wetu ni thongi, mango pineapple sweet juice. Ngwirigira kinya we mutegeri wetu ese ne thongi na nuije ne thongi kinya nte kwirite ne thongi bwega mutegeri wetu ibwega nuntu bwa kwithira wina uni ndukuye naro tukirugaga nguku yetu ya kienyeji na nkima na amwe na greens na arafu twamithondekera juice yenjega tiyo shake ya mango na inanasi. Twekera kadimo kidogo kendegia taste bwega na twekera karia na ni bio nande. Karibu sana mutegeri wetu, iyo ni oku Candy Joy aja Rikone WeruTV ibwega.